October ni somni le pariat ninga ni ania INP mizo channel clear tu te chibai ule tun tumpo kan ti thin dan pa nga yin Myanmar ram chanchin langsar zual kan update le a atop khengin min lo ngai thlak sak le theu don nia Sakain region Mongyua khopui ta se road TTC college santia mun khwar terrorist sipai te tiamin Mongyua khopui mun thum lai maya nizan khan Mongyua Heroes Group le PDF South Mongyua ten bom mangin an beya hetia an be na chanchin hi zan thil te nia wangin chiang zokin an soi thei chia talovani tin yadana pung venga te miawati venga te le than to veng lama sipai te po bom mangin an be ti an soi bok Sakain region Minmu township Suibu atanga Mongyua lampan terrorist sipai motor som panga chu Minmu township a voikhat thi song khobula voikhat an lo beya sipai motor pahnia chiani in Minmu ghost team ranger tele Minmu PDF te chuan an soi Mongyua khopuya tangin Suibu lama heng sipai motor te hi an lo chuak to a chu PDF pol sang pol sari ten lo changin nizan khan bom voithum an voma motor pathuma chiat baka terrorist sipai som panga vel an thi to a chumi nu Suibu atanga Mongyua lampana an kir le lamchu tuna kan soitak ang khanan lo bom le a motor pahni a chele ni Sakain region Kolin township nimin October ni somni le pasari jing lamdar ni vel khan terrorist sipai za vel chu Kolin PDF ten mun ni in thenin an beya terrorist sipai somli vel zetan thi ni in NUG lam chuan an soi PDF lamatangin mi pakhatin hliam na vak lo atuar ve bokani chung terrorist sipai thita te chu thataka an halral tak thu Kolin PDF te chuan an soi bok Sakain region huam chunga PDF te noi chimi tumin terrorist council lam chuan sipai an chopna sa le hlea October ni somni le pariat tukin lam khan helicopter mangin sipai tam tok takan chopbel na sa hle ni in sipai lam chanchin zia na page tala suimi chuan soya tuntuma PDF an be na tur operation hi along min taya operation ti ania Sakain lam hin na satakinan boy le don ni na lang along min taya anti hi tlemin riat zawnan kanan soikai hlekange along min taya hi along phaya tia ko ani boka sangkhat zasari le sompalikum September ni somni le palia piang sangkhat le zasari somrukum mei ni som pakhata baural aming dik tak chu u ong zeya ani muksu phu khwa an kholal thil ti theizet mai anwalal ram zau zela Myanmar history a chuai theilo tur kungbong dynasty din tu lalro puile chak takani lalani tak chu sangkhat zasari somnga le pani kum February ni somni le pakua atanga athini thlengani ahun lai khan barmaram alo opne hleya Manipur chenin alo la a French le British te po tudolin Hantawati kingdom adina chung laya dagon anti khopui chu ne in yangong ti in a thlaka sap hovinan lam thiam hlei theilo wangin rangun te hriat lar zui ania tun nuwa yangong ti hi official atanan mangle ani then khatan chuan in hriat nuani mai thaya ala hrelo te tan along paya operation an vu chan kanan soikai ani chu tukin po khan helicopter paruk le jet fighter te chu ta se le chun hla lama kalin anral thuaman vakap chuak ne soeni a leilama motor kong puipa ngai an man chuan boma wangin an thinem theilu tuka thlona an chelek le tani hetianga Sakain region huam chunga along paya operation nei antum le ta ka wangin PDF lam reng engtiang ma inin tanpui turani lo ti in Voin Khan chief of police tan hlain chuan charity group le sumdong tulian te chu acha ngun hle nia soyani chief of police hi Sakain region lama thleng le ta a Voin Khan Mongyua khopuya sumdong te le charity group le pol sang te hotel le tourism lama thok tu te chu ko khomin PDF lam tan pui lo turin thua cha hloma amuna om te chuan hei hi vauna ni nga la an ngai thu an soi hetianga chief of police me lokala meeting anei ta chu rem changa la in
mongyua khopui ong chenta venga battalion 16 na sipai kem chu voin chonulam khan pdf south mongyua le mongyua heroes group 10 an vaka pa an get veng tu pakhat athingei ni in an soya sipayan om ve trewanga an kap ne chi alawani mai theyani duayan an kap hlum tlem tlat mai pdf lampo an tanana a terrorist lampo an tanana ve hle nyang mak deuh hi akha tok hian hriat tur om le thina Makui region Puan Phiu township huam chunga tit patikung khua a maitel tower bula terrorist lamchuan boman kama chu chunimin october ni somni le pasari khan sakoren arap fu palta a sakor chu ake malama bung hiala hemi ma october ni somni le pathum khan Puan Phiu township tho chongkung chi khua tower po abula bom an kam chu bong in rap puak to boka bong chu thi pha dan pa nga ya chuan bom wangaran thita te hi anei tu te ne na zang na dom na pek tur ni om takania an petalawani pon ngoi mai sela azia omzo kanga chutiang lam kan bom kama puak thon mai maya boma hek ti in ran nei tu te chu terrorist sipai te chuan suman choi tir ta hlau zok ni in bbc chuan voin khan soya bom pakhat tan cheng noi thum an choi ani an ran an hlau ba ka bomman an choi zuya a hek du viu do ani an ran an hlau ba ka bomman an choi zuya azia lo khop mai Mandalay khopui Chianmia Tazan township road 62 wa NLD office chu nizan zan lai vel khan bom mangati chiatani an office hi a chenul maya tute malak na nge ti an la soi thailo piuso ti engpol beremothil ti ani arin om zan lai vel hi chu civil mi te mutre lai an mani piuso ti lam chet vel du hun lai ani ti in civil mi papakhat chuan a soi october ni somni le paruk zan po khan Mandalay khopuya NLD office chunga thalak an lo ti cheteu to bokani Mandalay region St Kain township huam chunga palei khopui optu u ongment anti kumsom nga le pangami chu october ni somni le pariat tukendar sari khan ka hlumani akap hlum tu te hian recommendation an mamo ni om takin a inan luta chuta an kap hlum ngal tamai nia soyani akap hlum tu te hi sin kain pdf le pol dangmi in kop ni nan soibok sipai te bula kan oma engtin ma min tingam don lo hrim tia pdf lam challenge thin tu Mandalay region pating chi township a yi tuat venglal dalan rhol tak niangai uchi ong anti po tukindar ko vel khan an kap hlum nia soyani bok ani hi sipai pensioner an venga cdm ho votin tu piuso tri pol hruai tu te zinga mi ani rengun khopui hlaintaya township a yankong pateng road chunga cheng tele veng danga hetianga ma niram nilova cheng te chu voin october ni somni le pariat ni hian inson 5 vek to turin sipai lam chuan an nor na satamaya hlaintaya lama cheng te zinga azat velai chu mundanga anin son ta ni in helam mi harsa te tan pui tu pakhat chuan asoi dan chuan kan hnung october ni somni le panga vela tang khan sipai lam chuan an vo na sato a bulldozer ne na an chen na in nor chiat sak veka te an vo to voin hi an ni tiam ni hnung ber ani awangin an hlau ta hle ni ati hlaintaya lama hian mani puala in mun la nei lo kongpui sir tu ka in beng belvel tamai mai hi chung ko sang sari atanga sang riat velan om nia ngai ani a tuna in son chuak ta te hi tle madin mun ron zia om chho deuh ni nan soya mi har sa zual te chu hanin son zel na turpon nei chuang don lovani rengun khopui not oklapa township mi ten khitit media ne na an soidan chuan voin khan electric department lama thok tu te chuan police ruayin electric bill pelo te chu power connection an phel sakta anti tin not oklapa lama hian electric bill petura antilai thla lo la tu tlangwal pakhat chu police ten manin a smartphone an cheka an hruai ta dei ni in voin khan an soiboka an soidan chuan electric bill pelo zong hi chu anti zo seng bik lova chu wangin bill cheng noi chuang pek tur nei chinte an bat deuh bik nen an soi
man ni lam khan hlaing le tamui township lama po hetiang hian an ti to nia soi ani boka tin voin chomadar som pakhat vel khan la ta township lama po voin ngeya electric bill peturin mi puite an vo nia soi ni in then khat chu an cha bi te an chut chiat sak hial ti la ta venga om pa pakhat chuan a soi Sian state chimlam le marlama po indona anasa ti kan soi thina terrorist lampo hian thei tokin tha an tho bel zela chutianga tha an tho bel ral thuam chhop tura an kal chu nam sipai ten lo changin an lo kap ta thina ni october ni somni le panga po khan terrorist sipai ral thuam chhop bel tura kal te chu MNDAA sipai ten lo kapin motor somli le pariat zinga patni an kap chia sipai engemaw zat an thibok ni in voin khan an soi Sian state marlam kokan lungkhan heisian mungku phong sain lama an sipai kema ral thuam da bel turin terrorist sipai motor somli le pariat zet an thok chuaka chu MNDAA te chuan konglaka an lo beya motor pahni an kap chiani in kukang news chuan voin khan a soi motor somli le pariat zet zinga pahni chawan kap chethei hi chu duain an kap chetam lo dewani hi 10 October ni somni le paruk chonudar khat vel khan terrorist sipai 99 brigade noya battalion zali le som pasari na sipai somli vel le MNDAA sipai te anin kap boka an chanchin chip chiarero antar lang talovani Moon State chai tu township huam chunga mupong khobula operation neya veiwa terrorist sipai te le KNLA brigade 1 battalion 3 section 1 noya sipai te chu October ni somni le pasari nimin tu khan intong fu in anin kapa terrorist sipai lammi pariat anthia midang panga in hliaman tuar bok ni in KNU brigade 1 lam chuan voin khan an soibok tin chai tu township tho ting zayat khopuya po nimin ve khan terrorist sipai zinga bom phel thiam te chuan sipai pali inan mu bom anwa phel tumna lama antipuaka bom awangin an thi ni inan soibok tukin var ma khan Moon State Pong Township an township officer ucholin uwa ina bom apuaka chu Pong Township PDF te zinga PZ fighters te malak na ani thu an soyani ucholin u hi Pong Township piusoti pol ho tu ania chu wanga be an ni bera hei aya nasa be an tum thu an soibok sipainan man an ti hlumta tlai khon nuwa an soi hirhiat tur om zel boke tanin tari region tanin tari township asi motong khua NLD party kumin min tu an ti chu October ni somni le pangazan khan sipailal Captain Min Sui uwa kai roi terrorist ten an mana tanga atuk October ni somni le paruk khan athingal ni in an khomi ten voin khan an soi sakna satawangin damdoi ina da ngai hialina oma damdoi ina aboral ta ni om takani tin Paku region Tongu district Phiu township po October ni somni le paruk khan karen mi so ekoto anti kum somni le paruk mi chu terrorist ten an kap hlum ni in voin khan an threle boka ani hi chekge ta paltlang lain ding turan antiya ading du talo nia soi ani October ni somni le paruk ni thau khan Rangoon region ko mu township terrorist lam chuan mi som paruk an mana chung zinga mi pariat chu an man ni khan an chua le ta midang pariat te ero la hreng zui zelin an hremna awangin mipa pakhat le meiche pakhat chu damdoi ina da ngai hiala an om thu voin khan an soiboka a meichia zok ma khin ungma anti phei chu alua hliamna takatuar nia soini in adin muna thalo hle ani Irrawaddy region Bukale township om piusoti pol member nia mi zongzong in an ngai PDF pol chowa an chelo thin tu chitsan mong anti po October ni somni le pariat voin chomadar somvel khan ka hlumani Irrawaddy khopuya om eya beda anti pol ten PDF achole an chia lo fowanga da thata anni thuan soi Adani Ports chuan MEC ne na anin remna
dollar million zani le som koman in rem na chu an chol san thu an puang ve ta lol mai Adani Ports hi India company lian seaport lam siam thin tu ania Rangoon khopui along beach lama hian US dollar million zani le som koman zet na thok dun turin Sipai Council lam company MAC nen in rem na an lo ziak to a tun thlenga an chol lova terrorist lam an la tho pui zel chu dem an hlo hle ni ma se Adani Ports lam point an na an chol san fel tak thu voin khanan soi ve ta ni in DVB chuan soi Myanmar ram chunga investment an lo siam tak zong zong te po sang ni le som ni le pani March tha le June tha in kara chuan an la kir zo vek to anga Myanmar ram an bye to ang ti an soi bokani US hian Myanmar hi economic sanction na puan khum phot chuan keini pon Rangoon na seaport kan siam me hi kan ban san ve mi ang ti in Adani Ports lam hian tun ma atang khanan lo soi sa ve to rim rima an na alak lo wangin an bang lok talova ma se anin tiam angin voina tang chuan an bang ta mi mai ani tuna Adani Ports le MEC te in rem na anga malak na along beach lama an na tho hi then kha chuan ral thuam da that na tur niya ten nga ya chutianga ta na an man lo vek le terrorist lam chuan navy te ke mata na ruwa man ru ni in an ngai NUG laminan soidan chuan nimin October ni somni le pasari khan Czech Republic rama an palai office an hongta a office honna program chu Czech Republic Foreign Minister David Chervenka chuan telpuin Czech sarkar chuan NUG chu kan tin pui tlatang atia hetianga kan rama palai office hon anita hi alom om hle ani ati Myanmar me puiten an rights nei let le tura an be na hi ro pui kan ti in an lama hian kan tang rengani ati bok Indonesia chanchen bular tak mai Jakarta Post chuan ASEAN member te zinga Myanmar hi tel tir tla kani lo thu an editorial an ziak takua maya aza thak du hle don ani kan riat angin tun tuma ASEAN summit chuan Myanmar chu an tel ta lo phot mai chu nia hetianga Myanmar palai mel an nan lo chan ber chu ASEAN statement point panga ama minong hlana tel ve chunga an rel fel minong hlanan azom that du le si lo wanga ni bera hi ASEAN ro rel maka ngai lo na ni in rem hi aphu hle ni in Jakarta Post chuan soya Terrorist Council hian civil mi sang chuang fe athat to a mi aman na sa a soi sana sa thei hle boka ASEAN statement thataka azom ma chu ASEAN malak na le chet vel na zong zong a hian a tel ve to turani lo ti in Indonesian president le ASEAN ruai tu dang te po hi huai takin tang tlang sela atha ati boka a chan chu Malaysian Prime Minister in alo soi to ang khan Myanmar boy na hi anram chuk boy na ani mai ba ka ASEAN thlengin thilati boy kwal vel vekani ati ani sangni le pariat kuma Nargis boy na an to tumpo khan humanitarian aid peturin ASEAN le ramdang atangin pol dang lu antuma chu po chu sipai lam hi chuan nasatakin anti bahla to a tuna heti hi ni le a tuna hian ASEAN chairman hi Brunei ania tun thla hian ata ma to panga Cambodia in chairmanship na athok velenga Prime Minister Hun Sen malak dan ang tho hian Cambodia sarkar po hian Sipai Council du zong takin ma ala vele mai thayani ati boka tin Jakarta Post editorial chuan Myanmar hi ASEAN member te zing atel ve reng don chunia ma se ama po hian ASEAN dan le hreite chu ahria zom tura a in buat sai ve nge yanga yang ati bok Myanmar Sipai Council lamin za pa lo le ka ASEAN an hi Indonesia le ASEAN member sarkar thum te hian pressure an pek na tangai ati boka heta ASEAN member sarkar pathumati hi tu te berngeti kan chiang chi rilova tin Sipai Council chunga pressure pek chungchanga ASEAN ram te hi anin lungrual lo hle ni in Jakarta Post hi chuan a comment bokani ole tun tumata na Myanmar chanchin langsar zual kanan ti chua thei chu khati zong kha ani a clear tu ten atop thlenga min lo clear saka min lo ngai thak sak le wangin in za chunga kan lo me